Shubor Nakashlem Jong Unongsan Hima. Ka All Meghalaya Domestic Workers Union kala ay kublay sngi buram besok bakmen nya baro kinong tre yeng brio hakani ka International Domestic Workers Day. Habekran makinong thok khobor ka Vice President jong ka AMDWU ka kong Elbina Mirinong Clau kalong babaro ki de banyo bentalang lagade hakam ka jam ne ka imlang ka salang hakini kisnam baladap ni GE be ki kintei ki jusha ban ben bat yo e ka jingduna hakapuli puthi. Kalau ru baka gender justice kami syakmat ban ay kata kecing ringkat bat ban omdan kecing no silyang hak imlang kasalang haba phal syek babela yeng brio degi hajar ngut ki long kme ki im dak bashu bela yeng brio bat haba ki tre syek yeng ki sam ki sngodei ba makiru ki de ban yo ya kata ka hok bat ban shngan haki jaka tre jongki kalau ru bala dapet hakini ki sngi shibun ki nong tre ki mat ya shibun kita ki jingle tomat hak ba kalpen pauru e ka jingjak badong shujashan Kaloong bangidon kam ban mi syakmat ladadon kita kijing sya ban ben. Ka union ka juyay dawa nakapor syakapor, nakasorkar bandon nakajong ka welfare board, nakabenta ki domestic workers, namar kisngutu ika jing shngan na dakidon yala kajong ka board, bat kumbayo alam ya ka hok kum kiway kinong tray. Kakong nong klaw kaloong babun kilong kami kidunay ka jinang jing start, henry ka union ka lumyaki bat tray, bandawa ya ka hok jong kinong tray bapher, ka union ka kentu ya baro ki batre yeng bria ban wan syakmat ban pendung kerteng bat ka union nak benta ka jing bha jongki ka union ka julet ban ajing hikai bat pensengot ho syabaro ya ka jinon kam ban register bat ka kinhun hak bede ba jing siu ki nong tre belasngi ka union ka dawa ba ki trai yeng ki de ban siu hendus pa tingka shisngi ya ki to ki batre baro shisngi yeng jongki bat nak benta ki to ki batre kenta ka union ka dawa ba ki trai yeng ki de ban siu la hajar tingka shibnai nak benta ki to ki batre shikenta shisngi Nagran hanji hakapang decent walk kabamut kabakhoy basuba kabadon buram bat kabachngan kuntuk ya kahok jong kikap kakam kabangi tray kalong nihaban sajan klikya sariem berkut pelang sumar ya kitemen bat ya kikluk punju kajingno senyang jogi kalong kabaktaw na kabenta kay nang samang Iha bantre sitong daka korbat bangin pentak nakabenta kayen kasam bad miha banbun ia kabaylong kabagi try ki an namar miha ban pentak nakabenta kayen kasam Elbina Mirinong Clau, Vice President of All Meghalaya Domestic Workers Union. She ketian syaramat sedang kumhakan dikasih nitiap bakadai kasih buram jui ke International Domestic Workers Day hakabangir ke borok lang kapakai de shua bagat sedang ya ke ege kabangan keren ngapa abangan ai ka wish ya paro akibat training break Happy International Domestic Workers Day de kumbangi tip metakas ni bidon katiu hakaba yong kadisang work and gender justice and social protection for the millions of informal workers who sustain the care economy. The habang kindiat lagani pai shaka gender justice borong isungtum kadi kahok kajian kat kijingyo borong ringkat lah kajulong shenrang ne ha kajulong rinthe. Dia borok bangin yo benta lah kalong ke emang salang kajingyo benta ha kapuli puthi ne ha kam kajang ne ha ka kiwi kihyang ha kajinya rai ha ke emang salang kamslam ni ju ni shap ba ki kan thai ki khamsha yo ben ba ki khamsha ban ben ba ki kham yo kajinguna ha kalyang kapule kaputhi ne ha ka kamai kaji henre ka gender justice kami syakman ban kangan ban ai kata kajingyan kat ha ka ba unumdan kono kajing thau silang lah kai ki thai ne kishenram rei kajo ko ham uni bariyo ka ina sala rei habang ni khai umanta kasi mangir ki kasi jogi no pre balai pre habang ni khai shakalyang jogi ki balai pre chibun kirim kan thai ki hajar
kide kilong yen kibang iem na tadi kabang iem kabang belai yang breu nimi na la yen bani le bantrai haki wei pat ke yen kisam jo kibreu ha kabang maki kiyo bani ban le trai syak jam jo ki bagi benda ini semua kumbangi ni dai kita kibenta kibang yo bentalang ha kabang ni rok ni penrai ya ke lang kasalang ya kari pat kacak penri hi parok kowe Deni semua kumbaga ke hok ini benyo yang katakan jiko berkunjuru benyo yang katakan justice hakabangin dan kejungsingan hakajakatre kata kejungi benyo ke hok bah bangin lek bangin tray nindan kejungsingan baladadan ke hok kebayara ini hirai habangin pet kar hadu mentagi sini lek si kiken thai kikena kibang kebe kibalet mentray mangta Kidang yo pun ki harassment hapo kecakatre kecakakna kejongki kumbangan soal musa hakali kayo bala demo ilayu i kepubuat kumno i me long kebe ibala bala hakatu gedian dan ki khalai snam hindre kanang wan kajinja hakaba ilashania hakatu gedian kasam wat ya ikun la dir ilai ma bain IT ba isu tu ba ilashania ba itu ikun ikre kam hindre ke ek ba perlong kisah banyong dan katu kalau ke sexual harassment in workplace kumno ikhu ju ikom ijang hadu ba ibna ban bi shakama ke katu kalau ba kadon ka an ki kim thai in rele se na la no ka an ka senja nimdan kata ka an ka ba mi su ko ba ni su shngan tinge ya la di la dan mi min le bagi mi shakama la dan kum kono ka jisha ban be ni ka jisha ko te nani na kata-kata union hadu mentala apulai pilih senam ke union kelaya nanti kajing dawa kajing le submit ke memorandum syabok government na ko wek sarkar syakwe bakalian nicu ya bagi me submit EPA kajing dawa bat kam tom kata kong santam ya kan union kajongi balong ba ni dawa ya ka separate welfare board na ka benta ki domestic workers nama nisung tu kerja sosial kerja ni habangi don ka welfare board hang tu mila ke top ya ke social protection ya ki skill ya ki ciada ya ni kilong kebe bengindam kanu kas kapor bani yo akan shop kanu kapor bani yo ngine bat kum bai yo lam ka hok jong ki bai pat di tre bat haba nisung tu habangi kira shop hang ka social ka gender justice kemudian Nimdai bandang kecil syak yang ben, nimdai bandang kecil syak ben, nimdai bandang kata bangin dan kata kecil bom syak pek hak kecil yang pek kedan kata, cisian bom kecil yang pek kedan ni sungguh, cisian bangin dia di bawah lain beri, kemudian kecil nanti start ni duna, pun kilo kami habang kita kali kakam, nimdai kita duna kecil nanti start. Hendai ngar soban ai purom yang union badai lima aja tadi ke union kabalum yang ni kabaa kecil syai kabaa kecil tip kenam bani ni tip yang kahap lagi ladang ilo makanahan aku tu hendai kahap tadi menteri kamu yang parok kita kompeni yo gender justice kabut kecil yo hak klaim kecil ken kedan klaim kecil ken kono hoi nilai hak yang kisah juga way hak yang juga way kita teri hak office lesi ki doktor ki engineer nila bagi dia fair hak kejinyo macam ni ke bahaya kita kejinyo kejini kalau pet bagi dia hanya hasam tadi hindai kalau ni kejinyo aku pun kejoki hindai hara ni ni kejinyo kamu kejinyo ni yarika ke kaba kita juni kile kita juni kita juni perlu mengiru kinong belaka jui haba dah apa social law haba ni hak school Gimdan ke sekolah ka baon na kabanta di domestic workers berlane na kabanta di government servant. Kano ke sekolah ka panilet ki kon jongi ru nile ito. Kamo ki have sacrifice na kabanta ka jinang jinsta ka bang kali jongi kon. De ke ka hok ka panidawa na kabanta jongi ka long bangin so hani ka parit ya ka government. Ba kalong I kon sweat. Na maniru ide ki way na kinong tre ki bano asanya ya ka emang kasalang ya ka riba ka jay perlu porok ko bay. Tengi deh bagi hak kabar misung tu bagi dia yang katri, bat kiwe deh kiban kitrai, awat kiwe kiban kitrai lah macam kakam kipendak macam kakam ram. Ni apa ni len kibami kidon ke office kali kerja katri jogi, kerja katri jogi kidon domestic workers union, kajian jogi beliau kerja katri jogi. Ni buron, ni pendak hak kakam, deh kumli syukur, syukur dengan penkot masoba untuk dinyatai lang ya ke imlang salah, dah bani ai kerja ke hak. Kajuk kalat, kajuk kau burung, kau lesu.
Kini kikat jangan social long bertum juru. Omde tang hampo Iskasi Hills, Henry Gimar Jandru, Bangila, Bani berpinsu tu yang kibrio shopang joko union. Tinggi ki ajar ki dei tang ko ajar tam ki dei tang ko Iskasi Hills. Tingmut ki kini ki inong kirkam ni jung ki kladan em ki district berapa. Empat don Henry ni dan nang ni keleng social long mah, ni dan nampak mau lain, ni dan nampak madan denting, ni dan nampak mau peren, kuntahi. Jelas. Persiang banpan lagi try ki baai balai ni. Hakador lai hajar. Dari nimpat yo arenti yang kata kador. Tidak lu ki balai yo, tidak lu ki bampat yo yang kata kador. Kani lai hajar ka di por kenton por kumnu. Lai hajar part time mas kita, but kador full time kadai dulu spasi sini. Ya ngampar pau kani kaji sempurong bakai don kita try kibala ai ya kidong terai ya kidong pelat yang kata kador kabangipan Henry ka union kan haban pen milia sinila ban ai yang nak media nang ba kintip solangsar ba na ka union hing ila bu ila fix ya kata gariet ba kinu kibala register ko ka union dulu ba ila bu ikini kidong mo Dus asisi. oh Kata hajar. Kani khat hajar ka. season of news spasi sini kamu rakan tak ada working hours. Dan kamu tang hak tu bersihim. Henry kipat time dia sini lah bandong hak sini kila bantrai sausan kentamu hak sini. Dia kan ya kan kalau ba kibadang yo apa kilek kenta sausan kenta kamu kin hape lai hajar si banai hak si kentamu. Dia kini kibatrai full time pada kamu news spasi sini. Minus no ya kisi Sunday kibat cuti. Timing baterai tak perlu kerja. 8 hours a day. Kumbadai ke working hours ke jujung baru. Live in mo ngidang ya keran hak shisha niladon ki wage kan re mentang ngidang dong kaji ya keran hak bangi hablum ya ke isi mo joko union hak bangi ni ti hak kono bale last ni kintiu ya kador jong kini ki ba shong haye kalong san bat pra hajar ki dan nama bale include bakaras bakal once a week ka leave ya ki mo war kisan ko magna Sunday te kumtahi san riu hajar Dre, ya kawan mentah ni kelampat ya kerana fix kador juga. Nama ngin hapan wajib tip yang kini kilif elu ni register apa union. Dia kemudian ni hapan yang kenduk nama kikam tunai kini kilif en bikin wan cakap register apa union. Dia kadang kami ni bengi hapan lek bangun penyak iki kumno kajing siu. Bat kumno kajing long kajung ki nama kidon kilif en ki bawan ru ki bayi itu lesi ki bahayin ki bahasa mo. Kiwan ki ban yakut ya ki bah kilong bahayin bahasa ki bu skol yaki ki pelik skol ki penang pensta dia nalo ki penang pensta yaki ki ai ka bai skol ki nai sa ka bai nong te kamu kalau ke ka jing kita ni ha perkat na ka banta ki amlo yosu namar ha ba ni long independence ha ba ni arab yaki ki ru ki arab ni ha ka wi ha ka no ka banta ka jing ha parahim ni na ka banta ki ni full time ha ba ni tre kamu ki don ki members ki ba ni sha out ha ki try but kita hidup kita faithful. Hindai nak mentai kini kita part time tak babun ni yo abai nama balik season of part time ladang ni orang impact la syaru ni kau aku mentah. Lade ni lek bang kau pada dia after dah. Dia nak mentai ki full time di season of bala tu tangi lah tu. Mana government nama balik kat kum jumpi sutu jungi. Lek se kani kajingnya kali di jungi ni lek ban pensyai nak kau betul. Haga jing shisha shwa ya ka lockdown la kumbasan hajar mila don ki bala register ha pok ginian Henry hadin jong ko lockdown ki don ki members ki bala klat ki don ki members ki bala lai bani pasha snong lagi but ki don ki members ki bisha lawan yang suro suro nama ki sutu ki don bas tu pakra ki om ka jing wan jing ha pok union ka yo ayu te kadon kami ini bengin hap trish do mali pesutu pakra jing don jong ki ha pok union kadai ka kadang bengin itu kadai ka jing yo ka jing ada yaki kadai ka jing shingai ka jong yaki te ni pila suatu hisien ba orang di domestic workers komang la orang sedang benen ni duna ha jing nang jista kamu ka jika bo suatu hakiru ni hab ya chi ya ha ya chi ya na kata kada ba bun sin ni jubo ya kini ki cluster meeting ni jubo ka awareness wala dai makan asar shilong ru man la ko pon ni julai ban awareness man la ko pon bengin la ban suatu ringa limba ka jing pentip e kirang ba shong bagi pen ai ka ya ka ayu ya ka jing professional bakin wan kinong bela kino ki babela kinwan ba ni nak kalian kini nilai ban pensya te hado ba mentah ni dang don haka jing ya identity but haka jing shisha ni la ki mo
Dan next new last year bidang tentang kumba hajar punah di members Henry petani so kat ni kat tu benai benilai ban awareness bat limba ke jeng we jungi ki majan di marpa kitu ki badan ru ki lalai ban we kala koi mata hajar san spa ikmi linti na ni shakman bat limba kan ni media ba ro ma phi ki dong ni ki kan thai ki ban tre ni bre wan chak ma phi register ya lani na kata kada wi jubu ya ka jing pa na government balik ba kan ai ka compulsory registration kenang bangi sutu bakum kani ke union ru inso bangi lum langi ke nam tri bre ba hapo satri jo ka union ke jumi aji shisha te haki po ba mishwa ni la julai kasian ka bani ko bangi ni le ya kan du hakka po bangi dang koi khapras pa ni ke tiu ar haja ni yo bangi kan du le isi am bodong bodong jumpa na sama mo te ni la yo kan du kan ke re hakka po uslam ar haja bangi pengkiu yang kador ar hajar syaka ajar sanspa nila le ban pesngong nila le ban bu ki appointment hingre kaji sngo jong government ka pelong baka union kambansi khapsing ka kenti baka kenti hidala dia nila res banila penmi ya kami pengwich ka how to snam hakani ka sini international domestic workers day bangi kenti ni kador tingkat baka wich ka te naka ajar sanspa menta uslam ni nang ya kenti Banila adoption committee bangin pengkiu na kata kalai hajar tinila li rasa di group da ka bangili oh kitrai ni mentau sinan ni namun bangin ya kalai hajar hendre kitrai ki basung thu klam ka dong macam kidi ki ai paki india yo hin jumpa yo mangisu thu kat kun ka system jong ko ni tepi de ni rasung boro mi kitrai ki bala ai ni kata bat na ka mentai ki bopun ki ba klam pat yo ni haban sie ni hapan mi yang lese ke media ni kat ba ko wechka Bakino ki mamba ki bala register hako ki union kila apan ra to wich ka tang ki mamba ki bala register hako ki union nila apan aya ko wich ka bi ni bakini ki do mo part time kata full time kata nadi advocacy in charge ka ami area domestic workers union yata hinde anga jishna ga jiada ki no tri kumba pakti no way ma social protection ka jishna ga jiada ki no tri kami kumat ban ajiada bajira ikitu ki betre ki yeng ku kinong semani klum kinong shatisha kinong nyai ki basajan ba ki we kami kalong ko badan kam kama bakla andre haji shnan ko hok ba kabro ki katuan ni ki benta joga social protection kaji siu le tu lok ka ba kinong tri yeng ki de banyo ka lok ka biang ba ka ba hok ka kum ka kam ka bitre kaji shnan ni chakatre kacakatre jogi gale ulang komisioner baka balad na kinudulo kajima ni kijinsa kaji suma na pang bashton kidai man yo ta le suma ni hospital ni kijaka suma habaki yo pang kila jingra kidai man yo kila jingra ko por bagi amen lali pulhu kidai man yo jingra ka kalian ka bai bang temen habaki na shu bentre kaji ada na kaji sha le kidai man yo jingra na kaji sha le ben ji sha bishton Beijing Shashikapu. Social protection na mikala jinada indom trayin kalong kabadan kam bantan dikena kiyo ho kajishnai kapurom kajiyem kajing tray kajongki bakanya rapu yaki bakan yembaha babandan kajiyet li bakajishnai akim mangsa langhi borokowe lada ide imamba ibadan hapo kaseng kalesi kan ompat bana pai ba untu ngilayo jingtep shamani kata-kata kang bapun hiki bajai kide ki member ki badan chaba lese jonga kaseng mo dehenre kum kaseng peding ijumi syahmat duin kreni nama blek wala inde makanai mala register henre ide domestic workers kajingkit kle kajing pang mensin jongi kadam de nakta kadam ijugo yang jingkar pa na ko syakapor ba to wan syako ka union wan syakmat pa register yala de nama ladang idam kino kijing halo do ka kampal lama ni rung ide kiwe ki domestic workers habang idam kano ni keluar dengan bente para members bat ki juram ki kes ladangi suthu nimla ban handle mangi ki members dekat pakai jinyara jo kista nimban sir wi habe ya lang bat ka polis bat ki ama lo em ba sorry ya kama dese ha da piesto ba kambanya ni rung ide kiwe ki bangi tre hingre ladaki suthu ba dak idol kun kita ki keluar ki kontak hapo ki office kista lese kista ki la ban tip shwai katama Lara kita ki ero staff lesi kilara kon kontak ni ki union members bengin ya na hindai na nice
Philip Kapoor, Assistant Advocacy in Charge, Jungka Meghalaya, All Meghalaya Domestic Worker Union. Novel Yekiba Rock Bakin register Yaka Union Bakin Laban Electric Kiwe. Nomor 2 Kiwe Kim dan register Kimna Electric. Electric Munta Ki Nimla kaban go yaki dore nimla kaban mang register de nimong nimla kaban ajmera teng ko aba baro ke register ka union ka office jami kadang ha mat tan kiti te phila ban baro tan kiti ba dunia penya ba ka office jami kidon staff kinotre but ni de na seng khasi but ni dan lang baki union Idan lang baki non khasi kunci. Ini barok, banyak ini barok aku beli di barok. Kiba pun te ana mapalay mangi hang ni hapo kalian ka social long dai ni dai kiba kiba pun hi kamot nimi na yela di balai tri wan khasi la dia but mostly haba kiba na nong kiwan ro khopun sin ki khana samla menta haba kiwan ki pule ki sia mata dia kali ki tre mo ki bala ki pule la but haba ki le puntan ki juwan si dona paralok lai mo sawut ki alo ki asawai de kito ti kilalong ba kadai kamon ka jom ki mo Tengi dia ki ong bagi populi lese kila bod ong ba ni wan ni kita ke ka kam tam belum tidak jumpule on la kila da lese kila le pha ki wa la ka jong ka kam te ka ba ka long ba ka ji kusu tu ni ba kino ki brio ki kusu tu ba ni ka ni ka kam ka ba ni su tu ya ka ye ka sem ni hap hang ne nim dan la da ko wei ru ni khot cha ma ki ma ki sister ya la di hap ni dari yang All Meghalaya Domestic Workers Union Tekuma pilatif menta kasni ka khadrum tare ku banai jod kadai kasni buron jami ki babal laying bureu habaro shitlu ka puthai kabangi khat ka International Domestic Workers Day bat kasni kabangi ju sle buron man usle kum hakane kasni de menta ngaprem subha yaki union leaders ki be yadon lam hangne ki media bat kumjo yak fibaro ki be yadon lam hangne menta aja sampai Aja sempat. Merokok ke Meghalaya ni tak? All Meghalaya